MLA ka melim badang syuri sanction ubah hamlet sond eling hakasing sajan ulong bakidan ke bakan tho eu haki social media da kabaong banadu ba ubat ya kasyuki minister jukran syu iki isu jong ka jij benreu po ka yindor bar tho an ka jella ubah hamlet ulapan syai bahayin dorbar ki minister kim jula ban kran kelumar hari ki haban kran baik tang ya kamat ka badai ka jongkihi ulong ru bakidang mut bawat hadin balalong MLA long minister dang la ban lek kran biang hamut pran ne hang no hang noru ya kane ubah hamlet sandok ling ulong habakran ka jingalang penyeso syaka NPP kabalalong hamadan umlengka syushu ulong ru bahaki kat arsnam kum unoyalam ka KSU ulai kun berba ek babun ki isu jong ka jait benreu mencuai ka jingdawa inalain permit ukran ka jingalang jong ka kenhun menteri kum juru ya ki isu jong ka tin kasi negaro baru halor uput usam hari kane ka sarkar MDA ka baudan kum menteri sarkar Kashim Khia badia kren yakini nalor kata ulong ru basngukmen bahaki por bodang longkum unoyalam ka KSU yaki majing jong ka jait benreu ki oban kren tang hiki jaka pajba kum hajayau nemut pran hari da ka jingpa jong ki pajba ka melim konstituensi ulayo ban kermar khmat waradu akhmat menteri kampu ingkari wa Amit Shah harangkat ka jingnon lang menteri rangba ka jella ulong balem dadai baki pajba ki panjob yu kum MLA yolat satya ban keren ya ki isu ILP lane ki isu kaput nangno ka jingrap jwa kanwan ka jingrap jwa kanwan try bakha gum neng bari khando ka tienu blai ka sam shispa arpawai shispa arpawai kane ka khot na ka bible kablalong ka bor ka syarak sansnem banilam yepi kum meli bat kum juru kum minister jong ka sarkar miglia baro ko bai honorable chief minister Mr. Konrad Kisang, who is also the president of the National People's Party. Ngai kublai ya i Dr. W.R. Khalki MP jong Raja Sabha blade banai ke jengkren ke chongi menta ke jengba kublai ke ba kerpang ngaya ima siam halang dhar belong minister in charge urban affairs ibala plat ke por chongi bar belai ke te jing ke por ngai kublai kerpang ru ya ikong amprin lingdo iba jelong MLA jong Keslong East constituency bala plai ka por jong i baru belai ya ke jengkren jong i ke por ngai kublai kerpang ru ya ke ki perlok nongilam na kaliang jong ke PDF iba Ivan Lomlang barbanyang belalong teng presiden jong ke PDF iba Emlang Litan ibalong working president jong ke PDF kibalai resign lang bat nga menhakan riutrik pada John syaka NPP ay kublai kerpang ru ya iba Debson Rentatiang belong chief organizer jong ke PDF ibalai John ringkat bat ngi sepo ke NPP ngai kublai ya kilong lam nekliang jong ke state unit NPP kumjo ibadan belong chairman di kopor kebetulan ringkat hari kerusan ay kublai kilong lam jong ke NPP women's wing kebetulan ringkat nakliang jong ke NPWF lo penskain hi kaski ngai kublai kerpang ya iba Stefan Lingdo iba terkila kiang kibalong kira ba snong jok snong kamka baru kibla syazobha ban pelong ya kan meeting hari kecaka hari pemadam kajing kublai ke bakar pang epi baro kinong ilam jong ke NPP epi kiram kersan kinong ilam no maro lai privilege kisnong kilong kimi kilong pa kisamla bar ki heb ki berit kamdei kapor kabusuk kapor kabubon kamha henrei pla ie ikam jom jong pi pla plait por ban wan ban pitskan ban seran majaski nam daket ki jengrung junga sepo ke NPP kene ke berpau ya kamen sim ke jeng ie ke jong pi ba ke jeng kersan pi nga bangan rengelong wem jong pi kerpange nam dak election arjar arulai ai kubleru ya ka dorba songulangka ke blasya nam tak babun junakam ke bagila berkam hati keski pemerintah
Honorable Chief Minister, Mr. Conrad Kisangma, today is a very important day for me. And today, Mr. Conrad Kisangma has created a history in Milliam constituency, especially in Umlenga locality. Within a short span of time, Conrad Kisangma has come here three times. We have great history by scoring a hat-trick in this locality in Umlenga. Because 3 times he have come here in Umlenga. This shows the love, the respect that we have to my people in Umlenga constituency. And this shows that you are behind me to fight for this coming election. Thank you so much, sir, for your time, and I hope that whatever you deliver a speech, my people will be inspired by your speech and they be working hard, especially for this coming election. With your permission, sir, I'm going to deliver my speech in Khasi. Kipai ba bait, kinonggasan, nikshong baper. Kani kasgi, kabakirpang bat bakmen nampa jonga bagi yang sembro kawai. Kinong lam jong ke PDF ringkat bat nga PE kila resign. Bat kiba buon kilngot yang balai baham resign na po ke PDF. Kerang banyak tim nado bangajok. Kino kirai ki bangsim ngam julek marwei ngale ringkat bat kinong kersan. Dei kinong kersan kinong ilam. Kibar ka support ki ya selok. Bat ngai ku ki kajing start kajing syapang jongki ki apet kia. Ya ka jinglong jaman jongka sanjima seba apa kejela ke jongi. Dei kiba bon ba kibiting. Kinong kerja ko inga baham join no support ke parti NPP. Ke parti kebadon kinong ilam ki start kinong ilam ki sempang. Bat kinong ilam ki badon ki clear. Nam tak setiap jeng hi borok kawai. Kalau ni teng hakikat kebuar. Kumbakran manur ki baong hana. Bala terwa santurur. Kat ye ke borong sport ke NPP. Kaniga santurur ke bala thok ke kebuar. Kelapen ki bat dia do dem ye ki babon ki bang. Kiremut uemali jo kemali bahamaru ulai ngop ye kataksan kror. Pai ba. Pejie denga ko memali. Ngadai urang ba ubadon laga jigu kli bat ke burong. Baraga por banglai banyakran bad chimasar bad duti chimasar banyakran shwa bandung sukan pi. Nglakran ikut kebuar benegasi. Ngai kran tang artli kimat. Ngong yau chimasar. Ngin pentikna baladangan dona po ke NPP. Bat ke NPP broshli ngin pentikna. Baga jingti uranium kamde banja kamde banlong po kari si kijongi. There should not be any uranium mining in the state of Meghalaya. That is my discussion with our Chief Minister. Bargabar ngong ke ILP issue kejing perong yang kecil kasi apa ke schedule ke border issue kini ke issue ki bala kata sisa ya ka jaj bendri ke songi la dan tak ngara san posnem ndra ya ki se ki ya issue la slam samba ngari bri bobot bien ya ki issues namar beladat slam apa ke KSU kat prasnem ngara apa ke KSU bat kat asnem kum general secretary kani KSU ILP kepengi ki la bon snem ngani tu pi hagitu ki por sungi
tang ban ya keren po ka kabinet umpat je keren kamat jong ka ALP umpat ya keren po ka kabinet umpat je don kebodoh isu keketian kasi ketian garu po ke isu ban penong umpat je keren po ka kabinet dei tat kene ka sarkar MDA pok jilam jong ka ke sama ki biyo ban ya keren ni ki isu bat ngaso kemen ngaso sarong bakum nonglam jong ke KSU dei ka ma keren men so apa mor pharan apo jayau sikibanta jo thane kam dongi khalor ke isu jo ALP ngaso sarong ling ba jong pi pai ban mulim ba pi penjot nga ya ban keren ni ALP apo ka kabinet baru ya ban keren ke isu jo ALP hangti po Delhi bar Amit Shah ringkat juron jong si penista larapi pai ba jo kemulian pi penjot nga ngami olat ban keren yang di isu jong ka ALP ke border isu ngapai di social media kiong baham let naru bulang ngamai lo besar buon jukran su ya ki isu kami kiong apo assembly room jukran pai ba itu ipi apo assembly kum umrestar nim julak ban keren kumar tang ya ka subject jong te ka panel jong ila ban keren apo assembly nim dei ki bi percu ya keren kumar apo assembly bam bi kamaru ngari minister kaban kremet ya kamat jong kibubuan yang bam jukran ki isu kidang mut bagalang minister ru galang meliru ngalai ban kren yang po mor paran apo jaya apo terter ki jaga yo jinghan kam dei gumta namarga kerma ho election arjak perang ong ipai ba ngam kwa su ban kren ki isu tang sabar ngakwa ban kren hapo jadi masih pada penshot ngayo bang keren ke isu pada ni keren apa ke kabinet ni keren ke pot meeting bad home minister kata kelong keke ke bang asu kemana beri lebak si kersang ke jopi ke bang keren ban raise isu kiba kata ya ke im pakayap jong ka sekretari pro ko bai ngaso tenat ka kentian jong chief minister di bad ba perstun habake keren ban nga bar sukan bibi kiang baham Nila yo pada suwi atiar bani lamlang ya kestiat jungi hapo ka perti jong ke NPP ka bon kinong ilam tu campang kinong ilam tu jigi kli bar kinong ilam tu pastan bani lam ya kestiat meglia barakubai kamlong ka kam besok dan kam ki beriu ki banang pastan ki besampang bat ki beriu ki biit ira ka chong ka jala na so kumen si buan dekat di kinong ilam dan kani mengiwa bandan kan kumbaki ong bat ka family jong ke NPP da ka singdon jong bat ka kinhuan ka jongi ngin pinti kana ngin try sutam baka lama jong NPP kan kawe habar kawe ka siji boro kawe ngila ekran ni trishom bagi krimen scam nginyo ya ka nomor ka babon krang bagi no ban thab yang sarkar ban pendep ya ki babon ki isu ke bangsa ban elek dia teruk isu bangsa teng ke ILP ke border isu kini glon kimat ke bangadu siaru dem nam tak kejek beri bro kawe kom kilong kersan ngaso kemen mi tu ipi sansnya melong ngameli ngam sempelera nyira ke jong ke konferensi ngelari ngeladai ke borom jong ke konferensi ngai ho yublei bu yalam kersan nga belaban trei berben ribanda nyira ke jong ke borom ba jong ke konferensi bro kawe ga kermen scam pidangai ya ke kersan nam tak ke jonga baru pai pada sepok ke konferensi pi kerma berbual ngalawang dan pi jet yang kerma baka buat jong pi kan nom long len lano lanuru pi jet yang ke buat jong pi lano lanuru kan long len ngong tu ko para jaga para ngong to se pa iba ai la chisin pi kerma ngawan man ki kendong snong ngong pa iba ai la chisin
ai lat sisien namar orang kebong belum susam baro obre bastan mano bala balen da klem de plikalan kum no lai ban keren ngong ai lat sisien pi ai lat inga sisien bolong emil jong pi baraba pi ai lat ga sisien bolong emil jong pi ngala trei bon ikam iskim pere po akam lego jongi ngidan lai preu tlik snong po akam lego sensi ngas ngau kemen mai thui pi ba bora lai preu tlik snong lala banai iskim pere sansnem ko men jong pi ngayo ban terkam bata lai snem namar arsnem kan to kelam covid ke bamla ban terkam bamla berilum yang kum ni bamla bersomiti kum ni lai snem terkam lai preu tlik snong laban agi skim baper ngan jer kerteng skim mahirap marsnong ngam la su kabun palan janan kadau ban baphi kumnang sabut kersan nga kun babi ke bojong pi la thal pri ke report jonga kade ke achievement progress report ke jonga bla warna achieve ngan sam cha baru aki pai ba jong kamlem ku sensi ba phi pin bisar ayu ngat trai hai ni rais nam lari pin bisar langa si song gele jai tu ngati asngi lari ngat trai kani ka report ipai kani ka kai phot yang mai ka seng ka hok ban tit kandai ka kabuk siar ba pin tim yiki kam ke bang lale kum emeli jong pi namar pri basu tu ka benta ke bokonsane kum we meli ban le ban pre kolong banan ra ye karoi ka par hakis nong hakita klem karoi ka par kisnong kinong snong kirang herdien nagadau karoi ka par ka development ka de ka bokongsan tam haman la kisnong hanni la tulur bar khoi kai ka kamang le maru asan snem kai ka kamang le polo satun hum lang ka hakim tim kai ka kamang le 10 million hum lang ka hakim tim kai ka kamang le polo muba hasan mer kim tim henre kene ka kon kebagan sam sepi pinsno hun pinso scam ba pinong pleng ka buat ik bangang tep ka kemol le nei si buat jong pi baptep ka kemlen ai si buat jong pi ngapenyo ai gamaran mangka lai pulak si buat jong pi ngapenyo ke ndor sia mangni lai cross penyulak ka buat jong pi ka kemlen ai si buat jong pi ka persna ki school bobon si ko menen lum si buat jong pi ngapenyo ke ndor sia ba prakuror blosotun hatulan ay kebuat jong pi kebuat jong pi ka kemen ay marbangi try ka kam man kisnong kiyo ikem proy paper tenge skem tipai ba kim bisar ya kikam